Салом алейкум, подписчиков. Нерӯз рӯз чорумай хаем видеомон мумкин 5 ё 6 июн бурояд дар канал. Мо саршавем ин чӣ омаде? Ҷое ки лой омадеса, ҳам дара омадеса. Ҳозиам на самом деле омадеса лой. Бевой мо бечиам где-то 10 минута мумкин он байнам хе целиком я 20-25 сантиметр рафтиса я фикрам уҷа чин кардем қурума 20-25 сантиметр рафтиса даем чин 10 минут айнем боло ягон қурум чапа шава ира тела мекунам мебарам не боло иҷо қол дае биё айнем иҷа лой омаде болои сартон ягон қурум навия аз беревин инҷира фикнем мерем чӣ буд метарсам ҳал анги вулкан хеле медушаку ам хеле шидеса инем ҷош ау тарафам шидесаид ау шиду неҷа маҳкам боша пеш маҳкам шида боша ябара кати рафтиса бесагда не чапа намештагис иншаллоиса дури баъд намерам иҷо мерам як рӯзе ки бекор кишем бародаро болои ҳамин чиз меёнем болои кӯҳ меем дарара поле сёмка мекунем намхида тарафи канлаги ай намҷа болои намҷа замини пахтаву замини гандум амхи чизо кордагидам боғ будам чизо ҳамаш канда овардаги чапаш деса намхи ҳамаш чапа шудаги и дара майда хеле майда буди қоли гиравӣ қадарҷа ҳамаш чапа шуда рафтаги поён ҳамаш ба қишлоқа рафта якни се мумкин рафта нашава хай дай болош сёмка мекунем территорияро ждат кинем видеои нава ждат кинем лайк пайкор омонед мо сёмка мекунем территорияро ҳам чизора сёмка мекунем шумо нишон метиҳем да тарафи қишлоқ мерем олис мерем майда шамол шиса майда мерем ина бародаро инамҷа видеоро сар метиҳем худтон нигоҳ кинед инамҷа мо қурума намхи рост мемонем инамҷа иҷа хушуна метавонед хай қурума неё ям қурумои парафтаги монем қак шуд това рафтани лоя хутон мушоҳида кинед нигоҳ кинед ҳоло бесак даи видео даи запис мебинем инам унам болоаки як қурум партам инҷама ҷоши омада ози ушада уҷа мемонед ира кати мушоҳида кинед не дигар ишанига иша буда уста я нига кинед ози мегзара ин чиз лой хеле ба чашм мебинӣ ки ҳамин рафтеса шрӯ рафтам расид диди расид назмам ростиам даштаги нара уҷош нарафтеса ям байнтар рафт ко омадеса аз бейна дита бигзара там ба фикрам мегзара
اینجا مشینیم نم مگذرم 5 minut مگذره سامان دلی روی رفتن شوی رسید راست شدیده بعد یه تا پارت همجا دیونگیش آه یعنی یکنی بلوشم چکری همجا چند قبوشه 5-6 متر زیاده اینجا بله کچون میره ایلای همه را میپشونم کرومی تایم ای چی گذاشت نجرم اگر مشاهده کرده باشید خیلی به کار ویدیو کم تر پاس بگذارن این میجرد در این راست این بود این تریتوری داد اوجه گذاشت یک قرم پارف دادم میام گذاشت قرمی که ما پارف دادم این هاش باز اینجا میگذاره اینا نگاه کنی بار پاوزا کنی خب پاوزا نمیکنیم تو 10 minut چیده میشه تسیده سکورسش تسید با خدا تسید نازمانه نه درست یه قرمه قاک پیش بیرون نگاه کنی برادرو رفتن شده با قدرت خدا این تایی 6 متر دا 6-7 متر 10 متر هم بگیم اگر میشه کی بدی مخشش مودا زنگ اومد شما پروستا نگاه کنید زووک هم نداشته باشه ویدیو اهمیت بدین ایره بینید رفتن شد دیدید برادرو камерадам 100% хишру омадаса чоткай рави ҳамин тарафи мактаб рафтаса ис қоқ шидаген неки хай бирава ку на мактаб мега на чи ҳамара меҷаққа мерава ина бародаро видеоро пауза накардагим где-то 3 минут шид инами қурум да инаи точка бад ина хеле бад инаи ки ма парфтаги инаи ҷада бад инами қа инаи ма парфтагиро бинед навдударон парфтагиро бинед инаи шабу бинед ولی بو ایش نزدیک شده ویدیو رو ما پاوزا کردگی نیستم هم شمال تیله کرده شمال میشه تیز میشه значит я маю полагам хич чапаш دیگه да ولی ساعت میبینیم وقتا значит 6 минут چه 3 минут اینا 8 9 минут شده 5 минут 5-6 минут да где-то не метр рафтеся не метрам зиёд 10 минут ку я 1 метр спокойно мера флеш карта имад чанд қадига запис меравад да качесве 1080 9 минут 15 5 минут дигар хайр ро качесваш 720 намоне буд бисёртар мешавад кичо мудиса читела кадиса ушайро ина бародаро хутон шоидед эй нашай қурон парфтаги ма парфтаги ина иравона партов ина боите ди ина ме ой наш уже расидаи омад ручки омад бая у тараф шон рафтесаи
бародари азиз, хеле лайк пай камони касане ки то охир тамошо кардед, ҳазор раҳмат. Ягон ҷои хеле тарс парс чӣ нашед, иншоалло ки ба хайре, ягон талаффут нест. ба ҳаматон барори кор хай бо видеои наваш дад кунед. ҳам лайки бубоя кунем хина хеле монед, видеои мо ҳам тез тез бирояд.